Play Pibro, Kanega Apex News India, Kikubor and Puli di Piba Corridor Marbo. Tunya Pasha Shikimat Kibakongsan. Khubor ki babnya ka sarkar Meghalaya kadang bishar banya ya baro ki lat an ban mudui da ka jing ujor ka bating hakmat ka ying ka shari Supreme Court persya ya ka hukum jongka ha ka shitrek unai lur ka penlong ya ka teacher eligibility test TET ka badan kam ya baro ki nong hikai ki badang tre ban bateng ya ka jing shakri kitulong khubor na katanat an ki ong ba ka jela ka wad ya ka jing penkala ya ka rai badya ka ni ka kam labu ban bishar hau banai ka lalingkot Hakaju kapor ka Meghalaya SSA School Association kalamudui da ka Dorcas ban bishar biang ya kane karai ki he sarkar ki ong baka mukadduma ki bakum kini kidang sakut hakiwe pat ki ying bishar bahe bat ka sarkar kadang ab ya ka jing penshai hakawai ka khubor ka bahe ka Shillong Sub Zonal Office jongka Enforcement Directorate kala penlong ya ka jing khanra ka baningkong ha West Garo Hills hapo ka Prevention of Money Laundering Act ar kani ka jingle ka don jingedei bat ka jing kenno pindon kam bakla ya ka pisa penroi ka basyong dor daki klotingka ka balamang sya ka Garo Hills Autonomous District Council katkum kitlong khubor bapaw nam layathu bala penlong ya ka jing talasi ha ka sautrek uno pra ha ki santli ki jaka ki bayade bat unong sya kenno u Boston CH marak bat ki para ki basya kenno lang u Ismail marak kuban sangma bat u Nexen sangma ka Meghalaya High Court kalaweng no ya ka jing bishar hapo jong ka jela balasdang da ka Internal Complaint Committee jong ka North Eastern Council persya ya we unong sya kenno le bijot da ka bakdo baladon ki jing baklaha ki rukom trekam ka ICC kala shim ya kani ka mukadduma hau benai nailar ar apusaw bat kala suspend ya u bala sya kenno ki jing bishar la penlong klem ka jing tho na ujor na kalyang unong yam Henry da kabashanya tangha ka FIR da kabala deb register da ki pulit kathan ka Janta National Council kalapen bana bakandon ka jing yakhi padba ban persya ya ka jing tmu bante ya ka Shri Cement Integrated Cement Plant hakasnong daistong ya kani karai la shim ha ka jing yalang virtual jong ka Central Executive Committee mentakasngi da ka baken no ya ka jing penkelabian ya ki jaka jong ki riulum bat ka jing beteng jong ki jing bamle AA jong ka sarkar u president ka JNC Sambormi Lingdo uloong bakalapha bunteli ki jing kerpat sya ki bor sensyar halor kani kalyang nadu arpu pratrik naiwing hadu sautrek uno pra kentup ru sya u deputy commissioner bat sya ulat revenue commissioner Henry Omsyam layo jubab AA hadu mentah Negasngi nagaliang yung ka Janta National Council dayo uchong ya ka Central Executive Committee yang kasay waya perkat kamtam jing ito wa ka jing pengkhan yung ka Shri Cement Limited ya ka Lengba Bharat Sharma ya ka Meghalaya Land Transfer Act kamba up tungkemo wa aden wa ka nagaliang yung ka Meghalaya State Control Pollution Board da Pembenar ya ka notification wada man ka public hearing nagaliang ka send the chamber wa ka jing daya the ka khandao ne benta ka tai ka cement company man ka wa BI ne ba da pangkhan ya ka Meghalaya Land Transfer Act ta jing ito wa ka ni ka send the bo jing tho ga chao deputy commissioner yang ka East Janta Hill District ha ka arbu pratrik ubana wa khatwi arpusan ta hadin ne tele ka send the bo jing tho ga le Chaka Commissioner and Secretary Revenue and Disaster Management Department haka soterik penai wakat hejing itu wakani ka jingta wakasen de bo wa cha ODC nakaliang ODC de pa ko wi ka chithi chei kata ka chithi ta open tip ye kam kasen wa nakaliang u Deputy Commissioner yang ka East Janta Hill District de pa o yakani ka complain yang kasen cha member secretary yang ka Meghalaya State Pollution Control Board
we cha o members secretary yang ka State Environmental Impact Assessment Authority kawas si ukhanai phi wadon ne ka sngi na kaliang ka sen wang puyo ka kanu ka jubab na kaliang ka sarkar jingito wagani ka jing pungkhan yang kini ki R party yang kini ka Meghalaya Land Transfer Act na kaliang yang ikaseng ka CEC ka wachong inde da ka wi ka rai da chimi ya ka rai wa pumanna da ka ta ka jing yakhi lene kam ka ta ka jing yakhi ka wa pumani da ka jing rai ki plakat ki lamayong hakmat ka office yang DC hagani ka chipautri Uwe ule no jong kalashkar I taiba ubalakam bapalat shipho hajar ngut kile no kila shabe ha India bat ula khadru ya kinong Pakistan bandrung shaka kenhun le no wat haba ki jingkili kidang mi halor ki jingkular jong ka Pakistan banya khun persha ya kile no haga ju kapor ki jing persha ki bakrau ki lakhe hasin hakaba ki padba ki dawa banthau ya kari ka bakerteng sindudesh ka India kalapin ramjur ya ka jing thambor jong ka Pakistan ya ki riu pajba ka Afghanistan da ka bapin pau biang ya ka jing kershan baskem ya ka jing shinshar jong ka Afghanistan शहीद लोग ने ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين می زمان تغییر مالجار الله رب العزت سے ان قرآن ان آیات میں رازن کہ بعض ذریعہ بعض اگر ختم تھونے نہیں بل تو انو زمین فساد کی پوروے بلتین تو اش بگسو سے فساد تھنک اسی کلونس کی جہاد تھنک اللہ دین شریعت ملک پاکستان میں نافذ تھنک اسی فسادگار کالونی بلس اور کوئی سے مطلب شرف خانہ عام تھے زنا عام تھے اور مطلب مجاہدین شہید تھا علماء شہید تھا اور ملک پاکستان میں تمام ملک پر لوٹا تھا مطلب انا ٹائم دیکھے بیگ سو یا قابض وہ بیگ سو تم غلام تھا انا ٹائم دیکھے بیگ سے گوڑ عزت پامال تھے بیگ سے مجاہدین علماء شہید تھا نہ اسی بیگ سو فسادگار نہ کالونی بلس اور بیگ سو تم دیپوش اسی مطلب غلط کفار و غلام حکمران حد دیکھر بیس سحری مطلب غلام تھانی بلس بیس سحری نوکری میں برتے تھانی بلس اے لہذا آنی پتر تگیرے تمام علماء کرتے ہیں اور خصوصاً عوام حاجی صاحبان کچا مطلب تگیرے بڑا ہنو کو بڑھ کرتے گزارش ہے آنشان گلگت بلتستان ہے تمام ہنو کو بڑھ گزارش ہے تم مالو دے پوش کوئی ہنو بڑھ فوجے میں ہنو سودش ترتے بیج آنا غلام فوج میں کوئی برتے ہنو بڑھ سے توم استفاع دا استفاع نہ دیتا ڈونچ اثر کوئی قسم کے گلا نہ تھونین بے انشاءاللہ بے پتوڑ چے نئے بونس انشاءاللہ بے شغل کی فل مطلب بچے مشوٹ رسان سے انشاءاللہ انا امریکہ غلام مرتد فوج اگر بے شکست نہ دس اسو وقت بویشن بے کرے گے بیون نہ یا شہادت یعنی بے انا زمین حاشبون یا بس انشاءاللہ انا فوج شکست دے انشاءاللہ انا ملک دے اسلامی نظام قائم تھے بس پچارون Kajing knyuk jumai ka baklan ba kabajur hadu nyo point real magnitude kalaja ha ka road duriau jong ka ri Japan ha ka singin kong balapan mi ya kajing maham bakandon ka tsunami bat umsau ki balak banlong ki bahe hadu shipau put ki bor senshar ki danglong ki bahu siarbha ki jingken mau ki badang shen chaprang ki jingkhe jumai ka ba nyo point iwe ha usnam baladap ki jing duai ki nang tuat na ka benta ki brio jong ka ri Japanまだ揺れてる、やばいやばいこれ震度6強とか7いってるよ Haga jingjab ka bakraw na kabenta ka lingsun jong kari India ka spantrik ka badai ka startup ka badon Hyderabad ka lapenlong da ka jingjab ya ka jingpen hair test ya ka flight VTVL ka balaay kerteng ka hopstone ka Indian Navy ka lapharu sa 6,000 ton ki tiar yarab
Sha Sri Lanka hapo Operation Sanggar Bandu. Arngut ki beriu ki bakam baki don jing ya jan bat ke Jamaat Islami lakem ha Hyderabad hadien balaken no baki la penwet ya kinong jungok kai haki pak bat persya ban pen kring jubor ya kanyam ki pat ba kathan ki lawan beteng ban pan jing ya rap na ki pulit ki seng pat ba riulum na Arunachal Pradesh ki la pen pau ya ka jing persya jur halor ka rukam senchar da ka bakado ya ka jing e jong ka jing wan rung bian wat hadien baka BJP kala senchar ha ka sarkar pedeng bat ka jilla कुरान तक हमको कहीं को भैया आराम से पढ़ो आप पढ़ लो भाई से पढ़ो जाके आगे जा तकलीफ है इसलिए के लोग आ रहे हैं तकलीफ है इसलिए आए हम वी वांट कम नेक्स्ट टाइम व्हाई शुड यू कम कौन बताया आपको आने के लिए धमकियां दे रहे क्या औरतों को धमकियां दे हाँ तो क्यों हमारे पास देखो आ रहे हिंदू कंट्री है क्यों बनाया अभी हिंदू कंट्री में इतने चर्चे से इतने पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिद है इंडिया में क्योंकि हमको मालूम है आपको आके बताने की जरूरत नहीं है ये है ना पाकिस्तान में बताओ पाकिस्तान में మార్కెట్ నుంచి ఎంత ఉందో పదాలంటే తగ్గిద్దాం లేదా ప్రభావం రాసుకొచ్చింది ఎందుకంటే మన ఇద్దరు ఎక్కువ काम क्यों कर रहे हैं आप उनको बताओ जाके पूरा कांडा मारते अपन कितना अच्छा हिंदू मुस्लिम वागिंग करने क्या ये करने की जरूरत ही नहीं कोई तो बोले समझो क्या होता है भाई बात नहीं अच्छा रहता Ke Sarkar Gujarat kala penlong ya ka jing pen hair bulldozer bat ban pen pra ya ki jaka sabi an jong kinong Bangladesh ki ba
sapriang hapalat chispa akar hajan ka ling sun jongka het mitha bandhar ki he sarkar ki ong palat san hajar teli ki kamrunar ki don ki jingya dei ha kate ka jaka haka jingja kabala pen kendet bat kabas ngosi na Lucknow lakan no bakawai kalong kami kabas saupun rius nam karata kala penyap yu perlok jongka ubashong basa lang bat ka uday u engineer ubalai pulai snam karata haka than green city kabahab hapo uput usam jongka BBD police station katkum ka jingong ki pulet katay kalong kami bat utay ushinrang kidey ki bayashong ya salang baladan ka jingya day hapadeng jongki live in relationship katay kalong kami kasaru bat ki arngut ki khun kan thei jongka ki badang khat pras nam bat khat saus nam करता लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र में गर्लफ्रेंड ने लिव इन पार्टनर युवक की हत्या कर दी। आरोपी रत्ना ने चाकू से गला रेत कर वारदात को अंजाम दिया। मर्डर करने के बाद करीब 9 घंटे तक गर्लफ्रेंड अपनी 2 बेटियों के साथ प्रेमी की लाश के पास बैठी रही। उसके बाद खुद ही पुलिस कंट्रोल रूम में घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने गर्लफ्रेंड और उसकी 2 बेटियों पर हत्या का आरोप लगाया है। चाकू से उसको पटक के गला रेत के मार दिए हैं सर। आपको किसने जानकारी दी? पुलिस विभाग हमको जानकारी दी। कल बात हुई थी, हम मोटरसाइकिल बनवाने गए थे, वो थी वर्कशॉप, तो फोन किए, वो पैसा भी भेजे, यहाँ पापा हो गई बात तो करा लो, उसके बाद से हम ड्यूटी आए। इतनी टाइम सूचना ये मिली। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि चलो चलो क्या हुआ था? क्या हो गया? क्यों? क्या विवाद हुआ? क्यों मार दिया? क्या विवाद हुआ? कोई बात नहीं, क्यों मार दिया? क्यों मारा है आपने? पुलिस को चलो बताइए क्या हुआ फिर? चलो हुआ क्या? चलो बैठो चलो Benda gitu ki kubor nila poy syakabakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.